Jokma mine riwruok dongruok mar mine kaunti ma Bungoma koro ng'ur ewi lil matesend obila ma Bungoma gino ma koro chuno joma odinegi mondo mi okonyre ayanga ka jowetegi neno. Kane giwuoyo gi jofwambo bang' chiwo omenda ne tesendno, jokma minego eko noywago chal marach mar achije ma bende giwacho ni ok osebed ka irito maber ka girito chwalogi e doho. OCPD ma milambo ma Bungoma Rogers Bosire owacho ni gikale chandruoge ma ka gi kacha kata bed ni piny owacho temo mar bero chal ma tesend obila no. Imekuwa kidonda suku sana kwa watu wa Bungoma, na ndiposa kama wamama wa Bungoma County mara mingi tumelia tukisema kwamba Mama County awachilie Rescue Center. Hii kazi ambayo tunafanya leo ingekuwa pale ingekuwa rahisi sana, sababu inabidi sasa wamama wajitoe kutoka kwa mfuko yao ndiposa wasaidie wale ambao wameathirika. Sasa sisi kama ombi letu wamama wa Bungoma County, especially maendeleo ya wanawake, tunaomba kwamba Mama County aachilie Rescue Center, watu ambao wameathirika wapelekwe huko ndiposa wataenda kutunzwa vizuri. So indeed it is a blessed day that we have been blessed to have these visitors who have decided to do a humanity act for the people or the victims of gender-based violence victims, kwa kutuletea toiletries ikuja kusaidia, na kwa hali yote ile wameamua tu kutusaidia. Mimi ile chamba moja tu ningeomba wananchi ya hapa Bungoma na kwa nchi yetu yote kwa ujumla, let us try to partner, tusaidiane so that we make our community a peaceful place.